Ilose ne matala I he mo'ona o akea ai sini whakaanaua roto keu te ihona wanu ko'ola Messi Maria si ofotunga Eko hai tene lava o toe helia Aki si a ofa Ua fuku Ve ofa aki Numia asio no kona oe maaki o tohi kihe aho oe nei hosaki ofongaki mai mua si ofotunga Kani feli aki hoku loto mo'ua Keku moke ki te whaka lau ki aki Ika Kekelesi oe ofa Nekeli e kina Kokori ke uhufanga moa he talamalo whanua. Kau mai ngahi talawhatapu kotoa pe kua o atu pa meheni. Ka tā moa e whainga maare koe ni ke whakahoko toa ki whe talano aki mawahe koe ni. Wea moa e whakafofonga fale alea koe ko whiri e tonga tapu walu. Ke na e whakafofonga ki nau tolu ki fale alea. I he toenga atu koe ni o e toku fale alea koe ni. He tolu koe ni ka hoko mai. Kui he ni foki pea mo Johnny Grattten Vaea Taione, Aguilo ko Vaea Taione, ke ma whahoko te tau polokalama ko ia I ahoni, pea ku whahatawanga pe kainga, ku ongolere te tau polokalama ka teki mo tolu ki apina, o te tau pepe ko e whewhitu ke iai, pe ku ke ihe ngau anga, ke tōkanga, pe ku ke itahi. Pe ko whepe ha whetu ku ke lawa I ke whanongoa e tau polokalama ko ia I ahoni, o ku tatali rei ki mo tolu ke tau polokalama ko ia I he ahoni. I he hoani foki ko whiawhia ke tatale rei e whafofonga, Vaea Taione ke ma polokalama I ahoni, o ku I he laine mi tonga eiki whamalo atu ke te koe, Vaea I he whainga maari e koe ni ko ke lawa o tukumai ke lawa ke whahetua he whakatala noa ke te koe, ke mea ipe foki Vaea anga nofo, ke modolo I tongana, whaingo fua kakai na ulawa peo whetu take o lere atu ke te koe hena, o ki modolo I morini o kumau ki whanongo atu ki he ngahi mea hoko he nā tātou whito ki he whiri koe na mo whako whewheha ke Vaea, whewheha ke tongatapu walu ki he pongpongini. Malo mua solo ta mau I pongpongini. Tuke mua ke pamala peke taha mai he ne ofamone tatake o whai o tau te ausia I aho whakafofa koini. Afa puta tongani pongpongini. Pe ki mua pe ya solo tuku mua ke ki whaata ki whamalo no pe ki tohe tonga tapu walu ko whamalo ki tonga tapu walu iho o mai ho mo whalala ke mo tuani me tua tai roa pe ni ka koe hao pe I he tuonga pe I he ofa tata pe ai ki o ne whakou nau ke u lotola o te lava o toko ni ai wahengani ko talu ne mau whalongolongo mai he tau e walu solo o mai ki whiri si o tau ni pa ko whamalo la hiatu ki he taha ko toa peo tonga tapu walu
ko ofa da teki mo tolu katoa pa kai to fai ha tu ko hai bio kamata ipe ai nengo to official au e harmoni te sol ko e toki kamata e ai ngau e motuani ka ku telebe me katoa mon lahi apito ko ne tu fuke tai ni mi e vai ko lele taha ko fili e tonga tapualu i he fili si ko ni ke whakafofonga i a tonga tapualu pe ko ki uhinga ia na e honge tangata e kau kantiteiti he fili ko fili ko fili whainga ta aini na e mo whahauko ko ngana mo kantiteiti toko tolu pe me vai ni pe toko taharema me folaha iho ngo iko i he campaign na whahauko na kai fo ke mafu lava wakai atu ki he campaign ko na whakahoko na ke me campaign ni pe te ko e pe ke hange ko ngahi campaign ke he ke leore ngahi polokalama mau whanongo ai ko fai mea beta haya na umau e au mi ho campaign ni ko fai ka veinga pe he mo ui i he loto ofa ko fai mea beta ko tio pa ke ho campaign ni mo hingoa ko fai mea beta na whakaukau au ki ai whenga ke whakauhinga mo ui i he loto ofa ka ko whehu ia tu na yanga whewe o campaign ni how did you manage ke hanga o ikuna fili kona toka tapualu i he campaign ni na ke whakahoko whakalongolongo pe ka ke fuasi mai ki tu o ke public malo bito solo go tu pe ko ya ko lahi foka aku i ua campaign ni kana ka ke pehe ia na u te whakakaukau ki hoko atu ko ini pe ia me ai hoko o si peki ai ai whafo lorotonga o tonga tapualu whapapalahi ki ai kana ke uki tuku o te ki pui tua ko ni ko unga ko ku hau na masi tala no pe ma mo hoa me follow up ko inusila ka ya ba ki taimi ma wa ma ki haki me fa materia te mahau foi tau pe ua pe ko au pe ko ia o tau e ua i tongani o vai me kolo tupuanga ko uhinga lahi na fa ai hau pa e hau ko ia solo o alure va feohi inga faita ba mo kolo ke o takai holo ai solo o ke tu be ko ngau be ma fai be ofa pa be ofa mo tangi ko lau ai ko loto ofa o mo ui ngau mo palani o fai ka to be loto ofa ko kato ia nga himia ko ni ko fakai ku kato e tau mo ui solo ko ofa pe te tau feita aki pe mo ha kai no fa muy mano te tau te fakalere pe ai ko ofa ia foi ko roya ofa kai ke ko ki mai o fe ui o se fili ko na osi pe fai pe nga we ia ko be fa ki project na finga be ke fa kakato to fa ki classrooms pe hoko atu po ako o se covid o maulere pe po ako i vai ni be matonga tapu walu bana ha mo tamai ki ke pe me ukolo ta to tongi be ni sol o alwe mau me bana sai abuto ai ola ai civi ai fa na u tola pe hoko atu me fa me di office ko fia to kon be ke ngahi visa ai me folau i seria no sila Amerika tamo na lulu kon na to osi o lere mai ai me ko ni kai ke i kuongo ko aku ko fa papa u te to lere he me fa tu pa ke na hoko na o si ongo i pe tu i ko aku ko vitongo vai ni mo malapo he ka ke te mavahe Afrika kai ko na ma go ya ai ko feinga pe aku ia ki fola mo no ke tulu ke mau Afrika ai nga he baba fi pe pa mo long term to ka nga fa ngo fu ai nga hange go la o na kai ke alo ia o rea holo pe takai holo kana tu ku ngata e mau takai holo pe ta e ma motu i he ki ba taimi ko ya e mau takai holo ba mo
mo alo me ka tangata ko ni I o mai ko ni ko o fa ko la campaign pena ha be he ola ko ya fili a ko ya so na ilo ngabita mavahe abai ni Koi. Uhinga be aku ya ke mavahe ba kakai me falukunga ko e patoa ona mavahe ke ho tawa taina toko pa mahino de be me ya loto kakai ya ko toko si be na ke piki ke patoa ko me ya to ngata balu ko ngawala na fai ona wo mai ko ke fa yo ko independence Koi. He kumahino be foki vai ko ke tu foka tanga tapalu na me mau pe he whakafofonga ko ni ko ne pekia a be na pe hele wa he tokola ko feitu ko na tanga tapalu me kapu ia he kainga ko ni na kau ki he tu ko ne pato ai ko os ko ne fili ko ni na ia be foki ngo kantite ua na ka watu me he pato na tawa dai na ta pe le pe ta me he komiti ko e pato ka kone o se kone hanga ko lau ko vai ni na ke ko vai ni na hanga o mai e foi te fito I fika lahi ka te koe mi tolungia ni mafitu I helai ne ko ia ai fika ko fika lahi na na watu ngana na ke mau aki ko ia a vai ni o laka ia I he pore whakavahe pe me officer kolo pe me kantite tie taha aku mahino lewa ki ai ho tala noa na ngā ue ko ni na ki whakahoko vai ai Koi. Ai lewa ko ne tu he tai ni mi I he ne mahino ko ni ai ola fili na fai ko ai fili vai ko ku fe ilo I tai mi ko na fa hoko ai fili na ke osi whakaukau pe ko te ke mau o ku lahi ho whainga maari ke mau e fili pe na ke toki o ho vare be tai mi na e uia ko fili na confident be sol Koi na confident be ko takai pa yo mo be fo mo ko nga fa funga I takai na o so ngo be ya ia o ku ia ho ku fainga mari e fili ko ni he te takai holo ai na o so ngo be ya kana kai ko nga ilo update mai ko fili kai to kitanga ai le jo ia o se fa o to fa papau ia ta na fa no na mo fai ka ma to fa lo be to ilo ai ola ko ai fili o ma ai ia ko to be motu ya ke la ke ui mai Koi. Na ke te whakakau to oua he taim na atu ai ola whiri ka te koe hala whanonga ni te ke whau ai na ke te whakakau to oua ke ai pena te tonu ke whoki mai a koe ki Nusilani o hoko ato ngā ue pe koe ui peni na ke pore ke ai ke au ke ai I hala whanonga koe ia. I taim na atu ai ola ko kou ke mau. Malo bit sol. You can be new takai holo na talange fratata be ka na tolo me ko ni. Koi. Ko to ga foi te au talo taha. Koi. Ki mua ke to ko stari pa ola. Pe mo ui pe mate pe ya ko ositare ola te fai au ngawe. Ka ko stari pa ola so. Pa ko mahalo te tari be fe hui solo. O ko me bine na fai ga finga. Ko finga mai va henga pa ko tuila. E to lahi iki mo riri wa ngai loto to lahi o nau falala mai ka te au ko ka te haulo muia solo te alu Koi mo lahi apit o ku ihene tu foka fale area e vai o ku ai party o to lahi apito kakai o nau popo ke mo fola tau e patoa o ku ka tau ataina ta ia le mo ka ho eki pe toki fa o holo ai foki ai pure anga he tai ni ai u ko hai e ki nau tol te nau kapineti ai o ko hu ko ni ki fare area o ku ke alu pe he tau ataina te ki toki hu pe ki loto o wakai ai ki tu unga ko te ki ngawe ki ai pe ku iai pe hawhainga tu ia ku ke iai whaka politikare malo bit sol ko so ka ki fare area solo ko so ka ga pati te no fa pe ko ai fare area ko tongani anta be I fare area pe ta Koi. Pa pe e pure anga pa pe ke iai pa mo kakai ko sio be aku ko fita fagi be ya pe ko fita fagi TT8 ko ta fenga ni ta pure anga ke nga we ta
fonua. Koi. Ko ta o sia da to ke tu. Ako talo mai ni me tau ririu fa politikare mai solo. Koi. Ba de tanga fa to kangai. Ko ha me nai hoko. Te tau alu pe ko me ai ko ne ospe mana ta valu water no confidence. Hoko mai alu pe la henge taimi ko o fai ai fe ita aki mo hai fale area. Ko fe ha taimi te tau fataha. E lava pe fa o fai fataha. Ko me ko Koi. Ko tulol. Para pa de tulol kita ya. Ko hinga to ya aku ya. Ko para muy mano ko fale area ko TT8 so. Ko voti so. Para pa ule ba te hanga te hugi fare ku te ilo te kai pe ke fai hiki ni me te fo i pe ki tai ya. E tai po ta pe. Se fa fonga, te vai e fonga. So fare fo ni solo taku ya ko fare. O fare no ko fa aki ai, E hanga ko ta ko politiki, Ko te hanga pe he tu mai here ya he. Ko te hanga pe he tu mai here ya he. Ko me po ke te lopi ki tai ke lahi. We have to lobby somehow, somewhere. Iloto. Ka pau ki ya me ku te tui ma u te alo fai. Alo o aya foi lao ke pas ke te pepe at ma te ki foi lao. Ki te hanga fa pas e ka ke te la kita fai tota. Ko pau ke te lopi ke alo tala no am ta ko to pe me ho egi mo minister mo ho egi mo fa fonga kakai. Ko uhinga ya ko tala no ko ki ai. Ko sio pe ke fai o ku pe fai. Ka pau le ba tala fo ya ka pau ala kita ya patama ke te minister. Heke tama te ki ai ke fai ka huea. Heke tama ko Nolo tonga ya ko ya. O fe hia la tona ke pure anga, O ke fo ke rea solo don't fight the hand that feeds you, O pe nga we fa ta to pe ke pure anga. Ta ke pe pure anga, os pa mai ki tu ato ta ke pure anga i tu. Ka ke va he pe pure anga. Ko fe ha time. Ko fe ha time ke tonga mai ke tau tu fata. O fai nga. Atu ko tau baha ke ta fa. Ko ngai ang mahuinga bito i ho fatala noa pe ko tui o ku o kai ai kakai to la na po ke fainga me ko ya ko time ai fainga nga o fakataha ko ya. Ko tu foki Filipa hoko pe va henga Fili ko tope. Ko ne osi ko Fili he ka ya o te je usio ha va henga ko se Fili o tala mai o si ka to va henga Fili pe ia ko nga ko takotaha ko ya ta taina. Pe takota po pe ga Fili he ka po candidate ko Fili atu he. Ko konga ko no fakataha taha ina tato pepe tonga tapu valu. Ko nga na filia te koe toko fitunga au tupu. To nga na filia tu ya hai, filia tu he candidate patoa. O ke pehe ko whai ngofua te ke lava o ngawe fakataha mo toenga pe o kakai tatawe pepe na nau filia koe pe ikai. Te ke lava pe o ngawe fakataha i tonga tapu valu i whare area po ka whaitu pe. Malo so. Kau ini foi whakafofa pita katea. Hange pe ko ka whinga solo. Agora lo tofa. Ika ke afia ma. Ka ukai ke fili mana ko ia. Tatau pe ia ke taha ko toa pe. Neo nga whakakata ia mo mea. Kai ke pe ia ke riaki ai ka pe po hai patoa mo tai patoa mo ha. Ko uhinga pe tawa tai na ke so hanga ko lau. Ko whahaio kua pe. Sai. Tawa tai na to ko whaka ko ala FAKAFOFONGA i gato kakai. Ko whakapati ko siriaki pe kakai tatu ke politiki. Ko siriaki kakai to ala hai he. Alpe ia FAKAFOFONGA i be fetota. Wal go tawa tai na ia so. FAKAFOFONGA i gato pe ia. Pake pana ko ki he moe pe tu hifo moe ika. O kai ki whakau pe he o tuan. O fema o be ki whakaluku fua o alwai. E kai ki honga ria ki ta. O pe he wala ta fitola tambata ko pa wasa ki he. Pe ha tambata ko ko mai hamia i kai. E na tala pe fok solo hinga ko pati. Ko tangi. E ke mai ko kai ko pati. E kai ki tu ya u ya ke pati. Kabana ko fili whakaluku fua ina tongani. Yeah. Mahalo pe it's gonna work. Kako foto ka fito e fili he pati o alu. Inga be foto ka fili ya ai ko osia pati. Kako ni. O ke mau pati ya me lo pe ko tau tanga tai fa ya me ko ni.
Ave patia o aya for referendum gato tongani gato. Kamata mai me hapai alu baba. Talanoa me tire ka taufiri ki vai ai uhinga pati. Ko uhinga pati o kai asenita pati ko ya. Ke hu mo ya tot, Ka pau leva ko fupuranga tu loa ko ni ku osi uhina uri mai ai fupuranga ko ni talu no fagalere mai me mo. Ko ha tau te mete tau te watu. O fai loto i whakapāti ko ni. Ka kake tau atu o whakarerei ai mea koe ki ai. Whampoto ma. Kupotu ngā we. Ko si o i pe. Ka te hanga tonu pe. Ngā we taha. Tala no me ngau i lalo alaka ki olunga. Ka ko o pena tonu ai. Ai mea tonu i whakarerei i ngā we ko ia. Ka lava ke ala whakalungu fua he ngai ta whaaki ko toa pe. Ka mea mahu inga whake taha solo ke heni. Tongi taha fitu a tongani. Whakafofonga o tonga tapualu. Kai whakafofonga taha fitu ai mahenga ko toa pe. Koe mea pe ua lawe ka kai o whai he mea ko ni sole ka. Koe whiri a rei taha ki alpi. Loto. Ka me whakamau i toko taha. E mi koe nofo ai ai. Pea ka pehe pe fo toko taha ia koe solo tau. Ilo kone alu atu ko alu. Motu whiro atu toki sio pe whiri whanake ta koko mai solo. Ka whalahe mone kanga. E kai ki hapeki mai e. Osia ko ya. Te alu ki taia whai hanga. Ko wā. E hanu mai rewa tonga ta piha ia. Ko e na ia mea ia hau no wahenga. I kai tu ukoe i ho wahenga. Tu ukoe. Alo whahanga au i ho wahenga. Ko o tongi mai ki tau o toka ngai. E kei mahu inga tonga ta waru e ka te aso. Ko na tona na whiri au. Na kai ke whiri mai au ia tonga ta tol. Tonga ta puo. O ku mahu inga tonga ta waru ka te au. Ia mea pe ho. Iko na tona na whiri au. E kai tona whahat. Eia. O, kona ke palau e na ia mea ko angi ai. Tu uau alo kume a palau mai ki ta waru. Mai ho palau. Ko fai ngā lo ia solo ko hinga ko ai. Nari la. Ona he apito e vai ko ni tu ko ni foki ku ko ke o si mea be foki ko ia ko ai panga whakawahenga 3 kilo pe fiha. A ko ai office whakawahenga, ko ai ngahi mea ngā ue whakawahenga mo ha fua a ngahi ploseki ko ia. O ku amanake ato tonga tapalu ke fai ha liliu fa au furi ke anga feitu tu office ko ha fonga te ke ngau e ke panga whawahenga ka pau e hau panga ko tauni ku ke o sia ha o whakaukau atu ke ai pe ku ke sio atu pe ke ai ka rewa ke hukiloto. Creo que Hugo no solo, Koe polo kona Koe. Pero molo pe guanga o la vei o algo de cosilio, Koe. Ave panga ki cosilio. Hono vai kona seniti. Ko ia panga ta kilo ki ngai polis faka. Koe. Ko ia de ko tu be malo e fai bano intaction ki ta e wika o whakamahino hino mai e huinga e seniti ko ni mga mea katoa. Iyo. Ko e ofisi ia ko e kaos mena ofisi ia ke mahinan. Ai lo tonga le ko ai mai leva ofisi ki lo tokolo. Di kamata a hulu aki o February. Pa maulere be mautoria me ai mo mga mea ko tape ai FAKAFOFONGA motua fetuna ia o hiki katoa pe. Pe tong me kau ngā ue mo. Koe. Ko mon la ha bito he ko fatonga nga hi wahenga la o ku alwe ai paanga whakawahenga ia ke kosilio. Taimi ko whai ko ripoti e whakafofonga fale alea. Ai aku uhinga foke ni hia. Ta ko whakafofonga fale alea o pure ki ai he ko ia ten ripoti e paanga. He kai ki hanga tonu pe paanga ia o alu ki he tawhenga ko uanga ki ai ka ke he ko anga pefoke tau sio atu ki ai ka ko tui mahalo. Ko o si ko hoi lo toku mau lewa ngai fotu tu ke he toenga tu ka panga la ni e vai ko tu e fe unga i mga hinga o me ka venga ko ia ku ke fotu na ke os fotu ko nga we ko mo ui be he lo to ofa ko tu ko fu panga la ni ke tokon ke vai nga i ho ba kai e vai ai Ang ibe ko glau de dogma be ti te la whakaiki ki next week on Monday. He taimi ko
e ave ki mau fataha pa te uilo de mai uhinga pa nga totone pa nga mo ha taimi o finta totone ke nga we o kai gonga ilo ki ba taimi mai go wa mai nga tanga ga go fima o ye o te ka wa ya fa ha i gon go ai go osi kamata pa we me go ni pa ki mua to kalanga na dol wa ndo to kan dol ki mu ka walo ki mu ga to fe si o ki mu to ta walo Koi me ko tu ko me ale re ya bida alu kita ki mu ka tu wang beni ya go hang ki mu ki na hang bena do ya vai kan tu ko ni fe ho bakai ke pure anga ke pare mia me kapni ko fe ho ma be fe go ni ke ka u nga fa politikare a fe anga mo bakai ki ai ko na tol fuk na no fo he me fa uri loki fa uri ki no fa uri ko ta waka fe anga ho bakai ta tai na ki ai amana kien ke huat ki fare alea. Malo pito so ko me pega ko hanga o iloi ko hua ku kilo to solo ku pau ke fai au le reta te kai ko hanga fra mau i puranga taimi ni ko fra mau he kakai koi pa ko tu ya pito pe au ya ki ai pa ko me pe ko to hanga au ai ke alu kilo to te alu fai o le i loto ke fenga ha mea ke mau ki yo ko to tabu va ola to kanga tabu va ke nga fe ma we fo noa ta ne valo ha ko lau ta ne valo ma no pe so no abe ke ma wa ngai me ai ke ki ka ke i ma to i tua pa o si ko ya pa ma to ki ho kwa to ki loto ko e alo to nga mo e whakaanga i be whoke a tau ia ka whakaanga i whiwheka be mea katoa ia i alwa tū kai ke mea te kai whanga whakamau i ha pure anga solo he tūk peke ka kai na whai whakamau pa ko e TT8 mo mea katoa e whai agia o tiki averenga pa mo whakapakirahi whakau ai ko pehe ko tau ne valu ho mo si no fat be tu asio sio no ko hinga ia ki he vahenga na ka ke mo ka uhinga tau ke tokoni mago ke vahenga koi io ai ko ki foi toko si be ia na uhanga kai mo mona ki foi mea goni ko uhinga pehe ia ku ilo ko a aku o ke mau ke kau ka toa mai ai kolo ia he na fi mau ki hen hange be ko ni te uhanga to ilo a TT8 la ko ni ko ai va ko na seniti ko ni ko i he pur i he kolo ko hanga ilo de no hinga pe ku ke tawa ke hu se ni ke consiglio pe tu ku pe fa de panga ka fa ma kore mo me pe ko hinga pe aku ya ai man imagino pita ta fa ki ko ya ene tu fo ko ni ko ilo fo ki i he tu nga fa ko ko sma ho pa i he politikare ko fetu to no ni ke nga we ai o sma mo ma i he ako pe ko tu ko fehu he kakai i he tu nga fa ko o ke o si i he level ko ia ka fili ko ke minista e he premia i ha fa nga taimi pe i fononga ko ni te ke e fia ke whakahoko ia pe te ke loto ko ke whai whi tu uni ko e hataini. So besta. Ko te alu ke te alu whai ngā au mai rei taha mai whanua. Koi. Paka pau lewa te whiri kita ke te alu pare mia o ke te alu ki ha portfolio e solo. Koi. Te hanga pe kita whawhisinga i pe a pura ngā he te hū pe ikai. Ko kutare atu pe a kia ki ai. Ko te alu ke te whai hanga au e te lawa whai ha mea. E ongo i pe ia ki e koe ha. Ka kuta alo whai whakamadato e ngā ue ake a ofa. Ka ua ngalo ia kita mea ko ia solo. Koi. Te whihalaki kita ia. O kai ke te hange ia koe ka akapuru. Te ilo pe kita toka ki tama ku te nere no ia halo pe ia. Ne ongo i COVID i mi o ki ai pe fo star ia toko whiha ku asmai me ia. Koi. Toko whakaamu e motuan solo. E kai ku pehe au ia ke whawhisinga i ha mea. Pe ko ha mea o mai ikai. Te walo whai hule rei taha. Pe whakakai te no hanga whamau iau. E toinga tau atu koe ni solo. Koi, mo na e pita. Ko ilo pe vai a tari mai e kau ngā ue ke hoko e ngā ue tō kanga ko ngā mau e pula pula hano. Ko sta ki whoki olunga pula pula ai a tuku. E fui te au koe na nima koe ke tō uwhi he. E koe pāhia a maudoli New Zealand he kai uwhi he fui
te au ko ne fiha te hanga o to ko ne tau ni vai ka ko ne tu ko ni ko ko ki fe hu pe ua te atu me kainga ko ni na muy mai polokalama ke o atu pe ke ta fa o si aki pata toki wrap up le vai pa ma popo ai kata toki ma vai ka ke ada ki ho nga we ko ki fe hu ko ni ku fa ho ko mai ta ha ko ni ko fe hu enu fa ta tau ki he minister ka pau te ke hoko ko minister pe fai ha fai tu ni hala ai pure anga hange ko hiki wa henga te ke whakawhi paki, pe te ke longo pe ko ia ko ngā ke minister. Solo, o lewe ko alo sio ke lao. Ko ilo pe fai e kau taha ke he ia ai whiri wahenga, ai hiki wahenga, ki he pureanga. Ka koe mente te talatu ke te taha ko ne whihui ko nā solo. Solo. Ka fai hatu tu ni hala. Ko pe te ulaki hiki. Ko talatu ya ko bete ulagi hik me puranga ka te wal o minista te hiki ke malunga ku ni ma mo kata mo na dolu ko ni ko o te fai fakanga te na ui ai ha me be hala te hiki ai o ka be te falo lo ni ko ko ke te pe ya solo o palo au fa ya o ui ai Maria la se ko foi ko planche na ko ya ko tu ko silaba be ka ia o ilo i ko fe tu ko ke ai o tatau e pepe ku i he kabineti pe i loto fare area ko ne hala pe me ko fa ko ke ta mai te ke hiki honi ma fa ta mo kina dolo ko na fa fe paki a hiki ko Maria la habito fa fo ka ko tu le pe ia ministra te tu le pe ministra solo ko fi Maria sai pe una ka tu le ministra ko loto pe fare area ko la mo ko fa ko pe nga we fa fo ko pe fa o si ni ku o mai ta ko ni ne pe he ko pa vale mala hita hitonga fai to kana tapu ko ha wa kai kai pa o foto du nga we ke ho si o ki ha no solo va pa pare ma ko ni ke si ka wen solo e paroti he takai ole vahenga tau te pito ki vai ni tau te pito ki vai ni solo ko e fa na wen solo ko ala te ki toi tori foki mai pe kai pe tu kuia ko mata vai ke fe huia mata vai ua pe malai vakapuna pe pa mo waf ko me hu mai ai pa ko paroti ulaki ya ko he ta mo motuani ko pau ke e fare area ko osi pene to folo mai ne afio me he tau go si pe ko tau atu he to fare ke paroti ai si o tu no ai te kai ke we e fare area pau ke whakamalanga e foi ai si te kato ai si me vai ni solo o tu o vai pese te no ai fai ai vai ni ko ne ai si ko fa na para pare ma na api para pare ma mo ka taki pe kai ki moto mai internet e FAKAFOFONGA ko ilo pe ko konga ini ka ku wa o mai ke tau moi ko polokalama fa malo la hiatu i hea te moto ko ta pe mo lava fanongo mai mo kau mai e polokalama tau ki i tari pe fokina te pape ke te hu mai FAKAFOFONGA ko ilo ko ki moto mai pe ene telefonik ka e taim tatau pe watu ai whamalo ko ni whamalo lahi ki he tau ngahi kautaha ko ngau sponsor tau ngahi polokalama mo atu ki whanongonong ko ni ko kotoa tau ngahi polokalama e toki whakahoko atu ai e whoki mai ngahi polokalama anga maheni ko ia whakahoko atu be mehe vipon media e toki whoki mai he wike uloaki wike uloaki ko ni o February ai ko e toi pe haki wike taha ki ai pa tau whoki mai lewa full force lewa tau lele ka koe polokalama pe aku atu ko ni ngai aho ni ko fanki polokalama mavahe pe ai aku fe mau ke o atu ai ko polokalama ko ni fatala no ba mai FAKAFOFONGA ai ni ko tau fa hau ko aho ni i osiko e fili fale area ko to pure lulu o kuai mo polokalama i to pure lulu ko polokalama mavahe mo ia e o atu i he taimi valu e fiafi o to pure lulu o va hite telefonia malo o también pero una cosa ahí tie koia nata ihe fato kono tapu e fafong ko
ko ilo i o ku ko ngai na tai ai ko ha ho ngau tena ki o kama tala mai ai. Iyo, ko hoko pe ko he aisi, Ko ia. Aya ko fie mau ke fai mo hake i fare area, O hake ia ki fare area pe haka mea fai. Ke ki ongo mai pe ha mea mau fie marie. Ki ongo mai pe ha mea te mau malu ai ma whanau ni. Te ngahe kai pika toi osia. Ko ha mea hoko. Ke ki hanga potu ngau ka whakaari mai. Whakaari mai pe kai fai ka hanga au ke mea mahu inga taha goni fai ka toka ngā. He ko hoko pe whakakata ki tongani. Ko fu aisi na ko fu aisi. Ko ia. Mo lahi apito fafonga ko fa malo lahi atu I he ko fi hui be aku lava ke tuku mai ni ko ni kuna osi loton ke na te kau mo ki tau he polokalama a ko tu mahalo ku mare apito ni ko ni e fatala no ku ke fa hoko ke te elo ko hana taimi ke lomi maha vangi fe hui ka sai pe ka ulere ka tau ko nga ke ta oswa be te tala no ko na ko overheat telefoni ko tu mahalo ko o atpe e whainga mari wha osiko nika te koe whawhong ka pau te aha mea ke loto ke wrap up ke ta polokalama wha maa popo aki ki mua ke ta mawai I honi te he ko wilo pe ko lotonga lere ai whale area mo lere ngā we to ki maa pe ha whainga taimi aha whainga mea koko te toki whetu take atu pe Malo apito ke te ia mea solo ko foi mea pe ua ko tokangi ai ko te wha malo wha osa pe ke kainga tanga tapu alu malo e whalala mai ke motuan solo ko ua pe solo ko rea tu ke anti ko ni ka alan taione fe unga fe unga lan ya la toha fumala ka fa fu ngou hena tu kuai me no ia ko na ku ka ke ta fe tu o ka polo ke pati to ko ko fala ha tso ka boto o fala au pito at sai pe ku lotonga mo ua alani he me aga ne vai kai he ka te tangata o ki whakanofo ho mo polokalama hena ka toki foki mai ki New lere ka ko so hifo ke foki wai foki ma ngou mau mo tau ke teni vai ma ngou ku mau la mo ba wai foki fu mana fai o to ngou ka ko sio he ke tangata whakasisi ma ngou ka ma ka whakangongo pe ki tongana ngarisai ang mo foha ngou me tongana ka ki whakasisi me aheni pa ko ilo poku te mau te fili heni ai foku mau ko mau fili ma tori o ka topa ko fe ai ko te malahi mo ua he mafangi campaign me tangata ka ki tu no ai atu mau tolu hena I tonga ka ma ki feta kai ni ka na mau tolu tala monu atu fafonga to ilo pe fia mai no ko more ate ko ma to ka una fia mai ana mari hifo si hifo ki heikuna ko ke fai mo lava me ko ke fa hoko mitonga na tala monu atu pe I he fatongia mo mafa ko ni ko atu mau pe mo family ke mo fesia ma tonga ta falo o fatu vai kada to ko ye malo pito kainga ku fra malo atu ke mo tol I he lava le ko ia ai polokalama fai ki fatala no ko ni pe mo FAKAFOFONGA FALE ALEA tonga ta falo sione alani sione vai taione aia o ku ne hoko ko FAKAFOFONGA ia o tonga tapu ko fili kainga ke ne FAKAFOFONGA ki na dolu I he toenga ko ni o tau fale alea ko ni whamalo lahi atu ke te mo tolu ko toa be ko mo kau mai I tau ki polokalama ko ni mavahe ko ni whahoko te ahoni whamalo ke ngahi kau taha ko ia o kuna sponsor polokalama ko ia ko mau whahoko atu pe mihini ki a Static to Bow pe mo South Pacific Loans no valunge au valu hiva valu ka pau ke fia mau ke whahoko hao no ona ki to hanga kehe pe me Static to Bow pe me tonga tapu valu Static to Bow pe me South Pacific Loans ai o kune iai ke ne toko ni ki mo tol mo na ukau ngawe whahinga fia mau paanga pe loto o kalani te ke lava pe ko ia o whetu taki ki a Static to Bow pe ko taha pe na ukau ngawe ai o ku malawa ke na tokoni atu ka teki mo tol taha pe he fika telefoniko na whaka mo ui noa valu ngeau valu hiva valu pe lava leva ke na tokoni atu kia te koe
E kai ke ngatai o ku ke lere be foki e tau whare kolo wala ko ia ai page fashion store I loto nuku alofa te ke lava pe o whetutaki ki his page fashion store I loto nuku alofa ai ko nau whika telefoni e na wafitu tolu ni maono walu ono ni matolu tolu ono ua fitu tolu ni maono pe ke walu ono ni matolu ono te ke mau hawhahinga wala pe pe me tiki nau tolu kakai whiwhine fere a pita wala ko e whanau lahi me wala ki helonga I whanau te ke lawa tolu mo whiri ai pe me whare wala ko e page fashion store hanga tu ke tau mo pe au building I loto nuk alofa pe ka pau ke firma o ke ota hau kofumari te ke lava le pe moia o mau atu pe me page fashion store I loto nuk alofa ko tau whare kai ko ia I Okalani o ta huhu whare kai ko ia ko seafood ko Heaven's Kitchen o kei tu pe mo lao te ke lava o ota mai ke te nau tolu ke nau whanonga tu set up ha te pile mau me tokoni leko ha ki katoanga whahoko sio mai ke ko nau flavor ko o nau ngau e ki lau lo daha mo ifo o pito fika fita F o Portage Road I o tahuhu pika noa ua taha ua fitu waluono hiwa ono ko tau live stream o ke atabe ka kufema o whainga katoanga ke mau aloa tu o whaita ke mamata me kia mamani ko noa ua taha ua noa nima noa ono noa fitu ko whao si pe mau whemau ki kaunga aue ke lama ke na ngau leipa pe mau toko tolu ke ngau I man alpate pe mau toko ua ke ngau Walkworth apa o ke ofi holo he feidu ko ni pe ke fitu taki me pe telefoni no wata ua no anima no ano no fitu ko pau ke Okalani ko ke ha ngau fai ko ke fe mau ke ngau general labor te maulawa o fa ngau I koe I he ngahi whetu ko ni ai ko man alpat au tu ia wahenga I loto I Okalani au te malawa ngawe ko he West Auckland I Hobsonville pe ko Walkworth algo ke no ate o wenga ngawe atai firma o toko tolu toko ua toko firma o toko fitu ma I taini fitu taki mai ngawe pe ko de mau pe me kwa pe pate ngala po nga pongpong ai ko ngata pe tau fangi fanonong o kulawa ke o atu famalo la hiat mo toki me mai I he to prelulu ko to prelulu ko ki hanga nge o wakai I hake ai fanonong ko to prelulu o kuiai ai amana ke fai whakatala no atu I he to prelulu pe amo te mo te vita te mawhangahauka te proklama ko ni o sponsor proklama fo o pito eni ko di he tokolaha ki modolo ko mo whanonga I pe ikai ka ko AKA New Life ai ko proklama eni whatau mu ai ke tokoni e ako ko ia e tau whanau ki tonga tokoni mo ki tau tolu ko I murini tokoni mo hataha pe te ke kau te ke ilo ke proklama ko ni ai ko kui ko AKA New Life ko na website ia aka newlife.to ai ko website te lama lau ai ka ko programa ko ni te mafahoko tu he to upload weekend taimi valu e fiafi anu silani motonga ai ko taimi ono e fiafi a sene Australia ko ngata be programa ko wat honi o fat ke modol kata to ki felongwaki I he to upload